President Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP uba dondi si khongset ulamaha mek sarkar cela kumju ikibor ka ain bannum nyat palat iki shakakan ro namar lada poi hakakut lat hab ban phai khmat bat yakun persya kani kejingkran ba dondi kalong hadien ke jingwan jubab ya kejingsha khot hajer jongu hakibor pulet ka sadar police station hakakhat sautring nai wiang arja arpuar namar ka jingmi kijingja ya shobreu kat badang ya ka rali persya kedu kam kisamla menha ka arpatrik risau arja arpuar ulong baki bor pulet kilapan ngat adu nyau tili ki kendon persya u bat kani kejingsha khot hajer kalong man penskam kinong rim jingdawa jong kaseng na kabenta kisamla kedu kam kedu jam awak berong lang Ui, bulgo, beli pintu bos. Nak kali yang jumpi kulit ni toh, di kamram jumpi, bukan khat yang ni kung ginong elam, ban kali ke kali bukan khat ban kali. Nak kali yang jumpi game software dari tu em. Te tanggawai kalau ba, khat banong ba, ya ke sarkar ni ya ki bor jang an, ba mah. Wat nom nyak than yang ni sakro. Wat nom nyak than yang ni sakro nomor ba. Daka poi ka kot lat yang man sia bang phai khmat ban ya confront mo. Don't push us so much onto the wall, otherwise we'll have no other options left but to confront. Kata, hai kita di section pengat itu leader itu baru yang tadi. duk kan utli kendon sak pengat Nyo. Kani hakajing sim jonga kom nong elam. Bakajing sa khot hajar jongi nong elam jong kaseng kalau kom bangilet free coaching class baga ka sarkar ngi mo. Ba kom nu bingin ngala ban piskam ka nong rem. Bat kom nu bingin ngala penjana ka kom trekam. Bat bingin address halor kata kajing bam kam yo jam kena samla nang ni skman. Nama kani ke isu hi ketika kam yap kam em jong man laki long yeng jong kani ka beri nyotrap ka jala hi bara kawai. Dia ngi ka kam kaseng sim ini kajing kli ban terong lem. Ya kata kajing ia mi ba ki kendo hadin kajing trai stom ka jongki ban penlit school ki khon ki kiti haki college na ki university ba fair nah hadin maka kata kajing ya kali jongi kala ya lap depan pelong tengi i kadang kata kajing ya pen sapriang haki social media khamtam kila pendokam de ki kintien ba kadang kata ka violence and bloodshed rega ba so komen pa kalau hadin bangi na kalen kaseng milawat ba umdan menuru bathia apa hospital badan kata jing stom jor nak ka jingja to karali bat kawai ru kolong ba ni nak kaleng seng ni kampung kesan ya kata ni nak kaleng jong SP bat mah nak borom SP jong ke East Castles mu yu lah kesan ya kata ba kade tang minor incident umdan ni ru yam tang shu first aid treatment alip nak siang de kan ni ke ka ba an oi paro personal jong iru ba am dei ban saprang ka pluma de kum kitu video dawa so ke jing tep kai nak kaleng jong seng dang bon ki bang ham lep long public meeting keleng hama lagi district de hadin wat ki pocket meeting ru akisnong kitang ngin lum ikun samla bat nakaleng kaseng ru umde ngindon la ka jong program bangin ngin perlong nam taki youth hapo ka office rekam jong kaseng ru namar ya ka office rekam jong kaseng lasna kanang ru nam ta ka sleman sandori ikun samla blada ka por ka dong kam ni bangin address ki issue lingba public meeting da kadon ka jing parking makanang yang mensing hab ya